Mutegeri wa Meru TV ni ntuko ya Jumamosi ya mokera nkatho cia mwanya ntere cionthe ira itete na mbere na gukenera na nkuruki gutegera Meru TV ngitika no ithire tore na kagita gake ganko kwa hatogeni twithire tugitagagira nteto cietu cia Meru TV thamo gwanja oni bambetaga Dennis Mutima Muthomi mbetikire tombire na ripoti yegie kurombera county ya Meru nyaria atongeria kathombo ba makanisa ni bombete kwithira bakithithe mushemanio amwe na mambura ja maromba na ara ntariche kubu kire gicigo bunge ya South Imenti maromba jarane ja kurombera county ya Meru na kinyande guru yonde ya Kenya bakiaria tongeria baba nebogete kurina moroto kana ne kurina ubatu ubokorombera ndeguru ya Kenya na kinya county ya Meru no ntomanto kathomba ijone ni jete kweta na mbere uria jakobatara akere mutumba wa South Imenti Daktari Shadrack Mwiti uria gukarekire maromba jaja nethirito akigwata mbaru maromba na nkuruki kuga wageta na mbere na kuritaniria ngoge na thirikari ya Rais William Ruto na munini wa Professor Kithure Kindiki Jeff agituma no ethirito agitubanganiria ripoti hiyo. Leo tulikuwa tumekusanyika ili tuombee mji wetu, tuombee kaunti yetu, katusi yetu na pia tuombee jamii zetu na makanisa yetu, na tumekuwa na vitu nyingi za kuombea. Tungetaka tuulize na tunashukuru kwanza Mheshimiwa Daktari Shadrack Mwiti amekuwa pamoja nasi kwa maombi ya leo kuonyesha ya kwamba viongozi hata wanachukulia maombi maanani. Meru na Ngobo hii tumeona tofauti nyingi sana kutoka tuanze hii maombi. Kwa hii katusi yetu ya Meru tunajua tumepata uongozi na tungetaka tuambie viongozi wetu wakati wa siasa bado hujafika. 2027 haijafika. Wakati huu ni wa kazi. Na tungetaka tuseme ya kwamba kwa sababu tumekuwa tukiona tumepata governor mpya juzi, wengine wameanza ku raise interest zao, tungetaka wajue ya kwamba wakati huu ni wa kazi, tusiingizwe kwa kipindi cha siasa, tungoje 2027 ambayo iko mbali. Na Mungu akitusaidia tutaendelea vizuri. Kuna mambo ilikuwa hapa wakati tulianza maombi, lakini through the prayers Mungu ameiwezesha na imesimama, biashara zimepanuka, kama security imekuwa sawa. Tulianza wakati kulikuwa na changamoto mingi katika tauni hii yetu, kulikuwa na changamoto ya moto, tulipata na majali, kulikuwa na wizi na pia watu walikuwa nakufa sana, na tukaona tujiunge pamoja tuwe tunaomba. Pia tunaombea nchi yetu. Tunawaambia viongozi wetu kama leo tulikuwa na Mheshimiwa Shadrack Mwiti ambaye ni mbunge wa eneo hili. I'm looking forward to see how we can bring academic institutions in Kaguru and other areas. I've not forgotten what we talked. I remember that day you closed your business in Sali, you prepared yourselves and 3 people gathered at Kaguru. I went to Parliament with a dream and a vision to change South Imenti. Mine is to thank all of you. We pray for this country, security, so that our business can grow. Economy is changing. We are looking for improvement, and when it improves, our business will also grow. Continue praying for me. That's what I need very much. And I'm convinced I'm going to deliver as I said. And I told you, whoever is going to lead, I'm going to work with them. So I'm working closely with the government of the day, William Ruto, and I'm sure most of the things that you have requested me to do, I'll do. I've not forgotten Marimba University. I'm still working on it, and the other institutions. Tukima South Imenti tutagere ripoti ngeni ara MC wa wadi ya municipality irere ndene gicigo bunge kya North Imenti agwatanirite na atongeria bangi ni bachumirite na kuria munini wa rais Professor Kithure Kindiki gutigira na kurionga county ya Meru na kureta witi na mbere otobora bukukuzirwa akinterere ingia kwithirwa akirionga kuringana na atongeria baba ni bogete ati ibothirite bakiuga gutena mwanya kinyajo mu Meru na Mutharaka ngurukina ndeba kiromba thirikari ya Kenya Kwanza iretongerete ni Rais William Ruto na munini wa Professor Kithure Kindiki gutigira ni bakureta maendeleo kana witi na mbere kiri nterezi Kindiki ya William Ruto Ruto wapi makofi ya naibu wa rais Kindiki. Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu kama wakaaji wa hii tauni ya mji wa Meru pamoja na mheshimiwa hapa wa municipality ambaye alichaguliwa na chama ya rais
UDA na naibu wake. Sisi hatuna maneno mingi. Sisi tunataka tuseme, kwa sababu tumesikia maneno ikiongewa nje ya Kenya na nje ya Meru eti hatusapoti Kindiki. Mimi ni rafiki na mti ya mkono wa Profesa Kithure Kindiki. Na nyinyi mnajua mahali sisi tumetoana na Kindiki. Vile tunataka tuseme, mtu yoyote anatusi Kindiki, huyu hatuna imani na yeye. Kila eneo iko na kiongozi. Sisi hatuna kiongozi. Ule mtu tuko naye anawika Kenya ni Kithure Kindiki. Na hakuna mtu wa Tharaka, hakuna tofauti ya Mutharaka na Meru. Sisi ni kitu moja. Hata kama kuna wanaume siku moja walisema kuna tofauti ya Bai na Baite, hao walikuwa wametumiwa na shetani. Sisi na watu wa Tharaka ni kitu moja, na watu wa Kenya sisi ni watu moja. Naibu wa rais tunataka heshimiwe, na hii jeshi ndio inalinda hii mji wa town. Tunamhakikishia akanyange makutano, akuje Meru town aongeleshe watu wetu, kwa sababu amekaa sana bila kukanyanga hapa. Tunamtaka Meru makutano, na tunasema tunataka deputy president now that is visiting Meru asikose kutembea sahi, kwa sababu tunamuongojea. Hao viongozi ndio wamekuja kuniita nyumbani wakaniambia nikuje na ni make sure hii kitu tumeongelelea na to make sure hii report inamfikia. Hii weekend naibu wa rais anakuja, tunamuomba. Hawa vijana wamesikizana na wakasema hawa ndio watakuwekea security free of charge. Hakuna mtu ako nyumbani mwenye Meru. Mwenye Meru ni Profesa Kithure Kindiki na Isaac Mutuma Ntoithinkia. Hao saa hii ndio tunaweza sema na wao viongozi wengine wamepigiwa kura. So sisi tunasema, tunakuambia Profesa Kithure Kindiki, hatutakubali kusikizana na mtu yoyote anakutusi ama mtu yoyote anapigana na wewe. Sisi tumeamua kusimama na wewe, na tunakungoja sana ukuje hapa uinue hao vijana. Tumeona forum za bonda, tumeona forum za mahasla. Fanya forum moja ya hawa vijana wa makutano wainuke. Ni hiyo ndio tunaomba, kwa sababu kuna watu wa bonda hapa, kuna watu wa matatu hapa. Ile empowerment zinafanywa Kirinyaga, moja ianguke huku, hawa vijana wetu wasaindike na wainuke. Mimi kwa majina yangu naitwa Daniel Kenywa, mkaaji wa hapa Makutano. Sisi kama vijana wa Makutano tunamngojea na tunampenda. Kuma Nteresha Meru turingia gataruge tumwiko twerekere Mwanga County muturire ni county ya Tharaka Nithi ni aria akari bankuma Nteresha Mitheru na baraba tumagira barabara ire kugwatithania Nteresha Nyakinyua Monka Matinia ne bacumiritie bari bongwa gutumira ichembe kwithondekera barabara yo. Kuringana na akari baba baugite barabara ije nithiritwe kithuka na itathondekwo kwa miaka 30 kintu kiria bakuromba MCA wa Nterezi amuna governor wa county Tharaka Nithi Muthomi Njuki gutigira nibakubatethera na tractor chekwenja barabara ije nikende kinyebo bakethirwa bakigunika ta akari bange ba county ya Tharaka Nithi. Atumiri ba barabara ire gwatithanagia Nyakini na maketi ya Matini bebumiritie na kwambiria kwibinjira barabara ino ire twikite mpanga kiria karibantere ino arabaugite yarimitwe ria muthia mianga 30 mikuruku. Nyawo mndi katugile tuije tuthondeke barabara ikonektaga kuma Ntuleta kwa Nyakini gutonya Matinia market nontu barabara eu for quite some time ni ntiganirie tona riu kwina twana tugendaga cukuru kwina akaba batiumba gwituga kibarabara ino nontu barabara ino iriga kugitabura kurimwa for the last 30 years. Bakiuga barabarani wa ino yena kithima kia mwingi kirantu babatiri kwigwa bagitaga roje ende baingi bago batiumba gutaroje bantu aga nontu barabara kuthukanga. Kwina kithima gia public o watu kwinja tha ino kile tukibati ku access through barabara ino koguo riu ithagwa very much hectic Kenya mala kitwana aka kwija ona gutarojia gitumbita giki ukona mbiteti na kiona mutongi yangu umite na maru nde kwane kana bakwa nibo baitagie giki ona nika kiomo makirari iguru kinene muno ya gitumbi kinene muno riu au twitagia na maru tukumite na mutongi wacoka nyuma. Arakinya baugite ibambiritie kumakira na bago barabatumagira barabara ino kuthi cukuru lwaka nikejuraga muno nigatwaraga antu ona banene baingi bana kwira na nitukiraga ona ana betu bakwira rojeni ruru riu antu anene betu ndinkiro mbero mbali mwe
antu betera ri tukaunikanga maguru nuntu ono aruta mbeca cia kwira mtu cibitari umote muripia kuguru no ekirwe igari na kuguru kugu guticoke kubua antu betera tunikangira na ana betu baunikangira baremo ni kuthoma ni bauke batuthondekere njira eno Muthia ni bakiruta mbeto kiri MCA wago Kinuthia amwe na ngavana Muthomi Njuki kwibumiria na kubenjera barabara ino ilomba rietu riri nene muno twambirie kuma gigiti kinene kia gavana Honorable Muthomi Njuki please ni tukwenda effort yaku please ugatuletera bulldozer one day yarikia kawira gaka aya twina our able MCA Honorable Nebat Ntwiga please ona kalavati no twikiriria ni bauke bathondeke njira na batwikire kandarasa tumenyage twi safe ona ana betu be safe ndaumagara ndathi ko ndathi nkamenya mwana ona agatumwa matinie no juwe kana agatumwa kana kauga kathia kagure gintu ntio ndithagwa ndina wasiwasi kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Marambita murimi wa Mbogo Katho cia mwanya murimi wa Mbogo kuma ntere ucia Tharaka nuntu bwa riboti u twerekera moka ntere cia Igembe ni aria mbeu mbithi baraba ingi ntere cia Athiru Rujine Igembe Central ni bethirite batina ibande ni gintu kiria gitumite mbeu mbithi baba bakaremo kuchwango gicia kuraja na kinya gutetheka na miradi amwe na mibango kana na mautungata ja maingi njira cethagirwo jakiretwo ni thirikari nene ni gintu gitumite wanda admin wijikene Takarithi Joseph urani admin wa Athiru Rujine ajukia itagaria aria gutetheria mbeu mbithi baba kwithira bakigwatira ibande nikenda bakomba kwithira bagichuira ngugi bakiamukira mautungata kuma thirikari na bagitetheka na mantu ja maingi njira jombaga gutetheka agitena karia mtu ari na kibande kiayo mukii wa Nkonja na rugono ru nabo baraba kuria kwendia na cukuru waeta amure akinya bikibiki kendeta kuringa matatu abonda bonda bau kinya nabo ito ba wani nonto atibati kuthithio Naciorera skuru irori hende sibo mnene wa Kawiru location wa Joel Muroki Mbilu no wete kuina bata ya siari kuma kwethera beso kia na bonde skuru na te kwethera betila pa mumusie na ende neboya omwana wende akoma kwethera na kuata kithomo ende tokoria musie no ntonto boni boso kia thina nyuma na kinya munokire asiari bara bakumba kwethera bakiorera ana bikibiki na utonya nacio matatone ontobo botebui ende na bakethera bakiwatwa na bayukirwe talire kiwatho ona kinya kiria na bau bawetete bikibikiu batethirete skuru kinya baba kawatwa na wikirwa mpene no ntontobo tikabobu ikire mwana wa skuru ana no nto ibarari ruthene na ibari ete boyari kurari rutha na aciari nende inko baromba ba location ni bonthe ana boy bachoke cukuru tutikwenda aciari bari ana mechie na awu kinyoke akwithari kwina thine mbecha mwana mwende cukuru wakise akuripoti cukuru na wo shuguleke wende mbecha kenda kinya we omba kurukana cukuru akithoma no weta muciari wate na mbecha cikwende mwana cukuru thai no nto cukuru ukakure o mwende cukuru etetera kenda wita kuria mbia koka guracia mbia mwana e cukuru akithoma mwana u abati wita cukuru na kuke akwatikana urite mwana ku bikibiki kenda eta kuringa matatu neo uwe muciari urikiru atua no thitango no to mwana u abati gwitha injarene ciaku na akithoma na tikumwendie gwina ingi Riusi bake aria na wete kinya kaita kara muciari onera mwana wa skuru bikibiki ni umba kwethera kimuthukia na kinya mantu yakoni kwathika maita maingi ni bomba kwethera bate kwathika ne bikibiki ni utethia ni tethetio lakini ana maingi muno ibeta abagukuma mantu na ya matatu ya bikibiki na bakethira ibakurema muno bakarema kinya aciari kuringa na ora bakuwirirwa betete lakini baba ingiteka nya bakwitha bongo be na kinyo yusu boitithia na kwa u ibu onto kwira aciari mwana akarwa pikipiki kaneta wita cia pikipiki are underage Kiripotera Meru TV kuma Kawiru location Athiru Rujine Igembe Central beta mukiri tukiuma ntere cia Igembe Central twerekere monka ntere cia Buri ni aria akuru Banjori Ncheke kuma ntere cia Rwarera gicigo bunge kia Buri ni baciumiritie kiri wandi wa miti
iri njira imwe ya kumenyera mito na nkuruki kumenyera rĩera rĩa gũntũ gũkũ. Nera nandi akũrũ baba barombete akariba Meru na nkuruki akariba gũntũ gũkũ gũchumiria na wingi na gũthingatĩra itagaria ta rĩrĩ rĩa kũhanda mĩtĩ. Nĩkĩrĩa baugĩte mĩtĩ nĩ ĩteithagia gũkucia mbura mũno na nĩyo ĩtũmaga kana nĩyo ĩgethĩrwo ĩgĩtũma gũntũ gũkũ kwĩthĩrwa gũkĩbua. Mwandĩki wetu Antoto Mwende Olaibuni nethĩrĩtwe akĩthingatĩra wandi mĩtĩ bwa akũrũ baba Njũri Ncheke na gũtũbanganĩra riboti ĩyo na njĩra ĩntarĩru. Bajo takro Banjuri twe tukaragia irima na irima twakaria baune akũrũ ba Njũri Ncheke kuma location ya Rorera gĩcigo mbunge kĩa Bũri bagĩtongoria na kĩonanĩria kĩkĩ yake kũhanda mĩtĩ nĩkenda kũmenyera rĩera rĩa kũntũ gũkũra gwĩthaira gwĩko kũmũ mũno. Kwĩna ntuku nene kũhanda mĩtĩ ĩrĩa tũretĩire nĩ forester mingi kwa mĩtĩ nkũrũkia 500 na tumeanda mũno nĩkenda tumba ku conserve the environment. Mĩtĩ ĩngĩ ĩbũkwana indigenous ĩrĩa intwire gekũgwa nũntũ environment nĩ changetie mũno. Teto kwanda na muhimu wa mũtĩ itokomea muhimu wa mũtĩ ikogarũra ndigũrũ na mũtĩ nĩ mũcore wa mtu igitara wande mũtĩ ũyũ wa tanko ũgaka nyũmba na igitara ũkorwo ũyũ bũkathingata yote yotigaga ndigũrũ kwa mũtĩ mũcore wa mtu na ike tumĩte tukakamua kwanda mĩtĩ tũrĩa akũrũ ba Njũri Ncheke. Kwa Njũri ngũgia Njũri nĩ ngwatanĩro na kĩrĩko na kũmenya ndigũrũ ĩtagate no karia ndigũrũ. Uluki barombete akũrũ bau bangi ũkomia talia rĩ na wĩtana mbere na kũhanda mĩtĩ bakiuga mĩtĩ ĩyo yateithia mũno kucia mbura na kwalũla rĩera rĩa kũntũ kũu. Itũkũromba Njũri arerĩ egwate mwito yoyo wa kwanda mĩtĩ kenda tũteithia ndigũrũ nontu nĩ tũtũrĩku. Mabietu ibati kwandwa mĩtĩ nĩ barabareku baraba bithirũkĩrĩte bande mĩtĩ tũgĩta kwanda irimene nja cia ntũ kũringana na Njũri ĩkũthithia kwanda kwa mĩtĩ kinyanja itũbati kũtha tũno mpanda no kwanda mĩtĩ munda jwa kunya okaya kwĩrwo tena munda yo kũjwa kũthithia kamwitu kone nĩ munda anda no mĩtĩ 5 egwate ikukwithithia ndigũrũ ngai ikũra tũgaciona twarĩke kwanda mĩtĩ bange batũgwate mbaru antu betu baruiri barwarera nĩ area yetu ĩrĩa imwe ikuoneka ĩgĩankana na Isiolo guntu kũrĩa kwarĩte mũno na kĩrĩ bara bombĩte kwanda mĩtĩ thai igũchinjia ũgaitia the upper sublocation ĩji Kithwene ũgetana the upper side now nĩ changetie buru kwa inyarwari tuli ntorwa na itomĩciomiria nĩkende ikomba guchinjia kabisa nĩkende kabwa muno. Kinya bau bangi bae mfano bategebiria akũrũ bau bakuthithia kinya bongo bambire kuthithia na ara bari kuma nda ciao kuma aria kinya muntu o chicho ni agakikisha kuathia mutejo mwaka na iri kenda tu kinyaniria manto jara ja president ya kwenda manto ja miti yandwa. Reportera Meru TV kuma Rorera gĩcigo mbunge kĩa Bũri Mbitawa Mwende wala Tũrĩo kĩrĩa manto jege kaunti ya Meru nĩ atĩ bamwe ba karindene ya kaunti ya Meru nĩ bacumirĩte na kũrita uge bwao amwe na maoni jao ngũrani jegie ũtongere na wĩte na mbere bo kaunti ya Meru. Bamwe bakĩonekana gũkatha gavana wa kaunti ya Meru Reverend Mũtumanto Ithinkia kinya nontu bakũthura Murega Elias ũrĩa ũthiritwo akĩthurwo ta waziri manto jege gũtegera mbeũ mbithi na kinya mĩthako kĩndũ kĩrĩa baugĩte barĩ na wĩtĩkio atĩ kagite na gaka mbeũ mbithi bakethĩrwo bakĩrĩkanwa na manto jange kathumba jegie iyo wacha kethĩrwo jagĩtegerwo nĩ ara kinya karĩ baba barĩrĩtie manto jegie atongere gũtigĩra nĩ bakũritĩra antu ngũgĩ kana kari ngũgĩ kagite na kana bethĩrwa bakewa tonya tũtũ. MC Mwitonga na ripoti hiyo. Ni maoni mianya jara jombite kwithirwo jakiritwa na akariba Mutindwa kana amwe na Meru County aria bombite kwithirwo baicokeria gavana ngatho ni untu bwa uria ombite gutara Murega ja wasiri wa sport na youth then ya thirikari yawe Federation Meru County secretary na tui fraternity ya football na other sports kuibaga no kwa gavana Mutuma ni untu bwa gututhurira Elias Murega yata di mauti to support gavana Mutuma no untu bwa kuthirwa igitarira gitukarite kuona gituma gikingi thimu kurikana micetho ndene ya Meru County na mwaka juju tuonete weru mbere kinyethira kwi barauga be na weru turari mugundu andika tukuikwega kwa gavana Mutuma
twariakikishira ngavana tukathirwa tukimwa support yonde yakethirwa kienda nuntu kwa miaka iu iri tigarite ya utongeria na pauti magita jonde atwenda kethirwa turio nikenda tukomba kumwa support county as a whole ate agutonga kona cionthe iria ibateri kwethwa ciina CC na atongeria bau atugonda mwira nande nuntu bwa political balance iu athithitie no na representete Meru sura yonde na twamwira 2027 agakira na ronde kura nuntu mwanka thai na tuonetie njira imwe abo mutongeria nuntu atena mwana ukiuna mugongo kumegembe mwanka Ntunyiri mwanka Thuci na balancete Meru rekai as a whole nande nuntu bonto boto mwira 2027 na ronde kura agakira. Number 2 mbejamanto ja CDF bateri otegwa kabisa yachokwa ke national government besha wika allocated ke kithomo nuntu besha ire na nkro MCA ukai MCA na thero ana CDF we na ukaigwenya MP nacio besha icio na nya president icio thochire cia allocate CDF president iro na basare iketho allocate ke antu bonde nechokwe ke kiti education ke system national government kenda kwethwa kwena equality ndene kithomo mbeca icio mba kugawa kenda ciumba ukinyira mwananchi bwega ground ine jaijo maoni jakwa na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene mutindo jwa Kangangi North Menti Meru TV. Tutagere mantu jegie jange jegie tongeria ni are Ashford Kathara uria ni umwa baraba kumereria matagi teke mujumbe ndene gicigo bunge ge South Menti nethretwa akiguna cukuru ya Machikene na kioro geke Nandi ne kirarombera kwethwa akirugora ntuko egoro uringana na Ashford Mweti Kathara akere no geterire itagarerire era kurugora kioro nyuma ya tongeria bo mujumbe Daktari Chandrick Mweti kuremwa gwakira cukuru ije kioro giki na mbecha cha thirikari kana mbecha cha NG-CDF na bwarito bacukuru ya Machikene arimu amwe na aciari benaga kugwirerwa nyuma ya Ashford Mweti Kathara kubarugurira bioro ethirite akibakira gwa kagita kiroto kira gikinyanirite nuntu bwa ngwataniro ya mutongeria uju na kinya tongeria ba matura Kiria mnaona vizuri hivyo sasa. Nare akiaria na metha ya nteto ya Meru TV Ashford Mweti Kathara augite ajukitie tagaria riri nyuma ya mujumbe wa South Menti kuremwa gutumira mbeca cia CDF na gwakira macukuru jawe bioro na gitumi tweja tu tethaniria na community mbaka bioro biria ka ablution block modern iria na betu bakomba kwithwa bagita na naruo ni onkwijite aja kurugura uga itwije CDF ni abati guthura gitango giji lakini ndategera gutene ombigitwe gita nonto indirari githunguri batena bioro indirari muguru batena bioro ngori ndika mbeca cia CDF igwetana kako utena equal distribution ya CDF itukona kunge bigi itanguki na nkoroki na aju ankithiuruka ja gutena rap nana betu bakethwa bakigerua gutena computers nana betu bakethwa bakigerua acio ngori ndiri kambeci ucio ndi ibati kwarukitwo na uri inaire kuruki mutongeria uju norotithirite mujumbe wa South Menti Kara na kuga kinya mbasari atithirite akiga ura kubaterie basaris naruo nkuri aja ndoria imbero ana balaba imbasaris te siri ibati kuthuranwa cionthe itwandike twitoro list ya mboka Nyakini ara tonwa na bara bombete kwithurwa bakiewa mbeci naruo thiuruka umbere mutiari uroku akiwa na imbasari ana baba inge naru inkwithwa nkiringiro thimu nyingi nkera wanje tutethie mwana atena aciari na akurukite bwega gukweta Max Fuande lakini atombere ikoya wa ambasari uko riba uba kwewa na ntuthina nuri kunandikethera te mwana uwo tena aciari CDF itangugire baterie gwita kethera ne gwaka irasi neje yake irasi kethera ne kwewa na ambasari neje ya na baraba ninde basaris uko thiuruka etotegenya za constituency ya Kiaru bena ngoroba ko gatwirangani uri ari anga chairman oi wa budget utethenya gwe chairman on budget ko kandi tunu kwa chairman on budget lakini tegwinya musho njo moikitu yo kungai kira kibateria kugitata kukarika akiaria mwalimu munene wa primary ya Machikene na chairman wawe Muthingatanio
nibonenie gikeno kiao ni thithia ririria kiao kuma kiri Ashford Mweti Kathara na kuga nandi kinya kithomo gikethira gigiukira bunene zirware go magi history ndene amachikene nonto ana bena biro bithongi bira bageta bina ginya bathroom in case mwana agaswell go school no ayeta akathambira go bathroom kwena guthambira njara ko manto aguditana na manto ya inchi ni getheberi iso nonto mwana kuma gero ne direct akathamba njara utukanise ginya manto ya mirimo kurana bet bauma kioro ne kuraja bage ya bage watanga ruko bage ginya na ubage thaba kura ruko batira ruko nonto kioro kina roje rukuthamba njara kwena gutoya kira sabuni ko wana beto bageta bwega na bakathoma githomo ekega kite guitara cukuru yetu igokira thaiji nonto ana ibarakaraga bakiuragia ire biro bibya rugorwa in fact barakara baikora biro binge bya nyuma na barakara baikora mirango bakora mirango baturi bakwandi gucoka biro bibya yojo bakeri mweshimiwa kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma. Riboti ya Jeff Wagitumani gutukinyiria muthia jwa nteto cietu cia Meru TV thaa mugwanja mbithiro ngikwendagira kagita gake gana nkoroki kwendere weekend yojuri itharimu.